Jedan pitanje je o tome zašto muslimani ne jedu svinjsko meso. Stvari je o tome, islam je treća religija na ovom redu. Prvo bio jevrijska religija, onda hrišćanstvo i na treće mjesto je islam. Stari Zavjet kategorično govori da svinja je jedna prljav životinja i tamo je zabranjeno. I jevrije, oni ne jedu svinjsko meso. I šta se tiče Hazrat Isa a.s. ili Isus, on rekao, on nije donio neka novi zakon i rekao, on nije promijenio zakon. I nije negdje rečeno u Novom Zavjetu da je Isa ili Isus, on dozvoli ovo svinjsko meso što je prije zabranjeno. To znači, šta se tiče prve dvije religije, hrišćanstvo, jevrije, oni isto negiraju, oni isto zabrani ovo svinjsko meso. I isto islam je zabranio. Ako je Bog zabranio, onda mora da bude neki razlog zašto je on zabranio. I kao muslimani, mi smo dužni da prihvatimo taj Božji odluka, zato što on je naš gospodar, on ima prava da nama dozvoli ili nama zabrani nešto. I kao njegovi rob, kao njegovi stvorenje, mi smo dužni da slušamo njegova naredba. I kada je Allah stvorio nekoliko drugih stvari i što je dozvoljeno, i ako je jedan zabranio, onda mi treba da dobrovoljno prihvatimo ovo njegova naredba. I kao musliman mi ne jedemo svinjsko meso zato što to je Allah zabranio. Kako je nama je zabranio, isto ovo meso je zabranjeno za hrišćanima i za jevrije. I kada mi pogledamo ovo svinje, oni imaju neki takve svoje navike i što može da bude neki razlog. Na primjer, među svinjama se nalazi isto homoseks, to znači ovo što je bolest pojavi u svijetu, taj životinja isto ima. I drugo, svinja obično jede ovo kao povrće, ali ako njihova djece crkne, onda svinje, oni jedu svoje djece. I to je taj stvar što pokazuje da ovo je nešto nije obično. Zato jedan drugi životinja nemaju takve neke navike. Isto svinja sruši neki njive bez potrebe, šta je njemu potrebno da jede, mimo toga se isto dosta stvari sruši, taj njive. Zbog ovi neki navika i zato što islam nama nauči šta god mi jedemo, hrana stavi efekt na naš tijela. I onda ima bio taj mogućnost da čovjek ne primi ovi adati, ovi stvari koje svinja ima i zato je nama bio zabranjeno. Ili šta se tiče hrišćani, ako oni jedu, njihova religija njih zabrani, oni nemaju neki dokaza od Novi Zavjet da je Isus njih dozvolio. I čak ako Biblija priča za svinje, Stari Zavjet ili Novi Zavjet, to ime koristi zbog neke loše stvari, loše navika, loše primjera. I zato tamo oni isto nemaju dozvola i to je neke stvari što vama treba da bude jasno zašto je Allah zabranio svinjsko meso.